namhlanje kuyintokozo ukuthi ngikhoma eGreytown KwaZulu Natal la khona sizoxoxisana nomndeni wonke wakwaKhansela. Siyamazi uKhansela owayengumculi owendlule emhlabeni wayesibusisa. Kanti igama lami uNkululeko KHANYI, umethuli wezinhlelo. Sizoxoxisana nomndeni. Ngiyacela ke ukuthi phakathi kwalohlelo lonke esizohamba ngalo, ngiyacela mbukele ekhaya ake usubscribe kule Creative Media. Usilandele inkundleni zokuxhumana ku Facebook, ku Twitter no Instagram. Subscribe nje, ulike, ucomment uthi Creative Media. Busiseka ke kulo lonke lo hambo. Busiseka ke mbukeli usahlezi ekhaya usasibukele ngohambo lonke lokwazi ngumndeni weKhansela umculi kaMaskandi esamthanda futhi namanje. Kanti-ke namhlanje samukela lensizwa ezalwa yiKhansela, indodana endala lekaKhansela. Sizofuna ukuyazi ukuthi yavele yaba uKhansela bakwethu ivuka iphila. Igama layo nguSifiso Mkhize, ozibiza ngokuthi einkundleni zokuxhumana umfana weKhansela. Sizoxoxisana nalensizwa uhambo layo yonke ukuthi iba kanjani, seyibonakala idume emhlabeni wonke, inyakazi sikhotha zasesikhotha ngomfana weKhansela uSifiso Mkhize. Busiseka ke ekhaya usezwe uhambo lwalomculi odumile ogilimanga kulezi insuku zika 2024. Bafo sawubona. Ngiyaphila wathi. Kuyintokozo ukuthi ngaze ngakubona bukhoma. Ngihleze ngizwa ngawe enkundleni zokuxhumana. Ngibona indlela odume ngayo, ngibona indlela oze ngayo ngamandla. Ngibathi hayibo kwenzakalani? Ingabe ngempela uKhansela wangathi uKhansela uvukile uqobo lwakhe. Uvukile kakhulu. Ngizothi nje uvukile ngoba phela manje sengithinta izinto. Mawusukhuluma ngoSifiso sokhuluma ngeimpande zikaKhansela. Yeah. Mawusukhuluma ngoSifiso kumele umhlaba wonke jikelele eSouth Africa iyazi ukuthi sesithinta impande zikaKhansela. Kodwa ngithi ibambe khona lapho ngithi ibophe Mfana, ivale Mfana. Awuxoxa ubani uSifiso Mkhize? uSifiso umfana nje semncane ozalwa uKhansela, umzala kwindodakazi kaXaba uGudleni. Usuye uGudleni waXaba ikomalume lapho. Okay. uSifiso lona kuyindodana kaKhansela, uqobo kuyena umfana omdala kaKhansela eyingane zaKhansela. Udabukaphi nezwe umuntu osibukele njengamanje ngoba sinababukeli bethu abasibukile abafuna ukwazi ukuthi uSifiso udabukaphi. Mhlawumbe insizwa yangakithi uzothi umuntu khabazela yangakithi lethi sakhula naye. uSifiso ke umfana odabukale eMvote endaweni yaseNadi eMtulo ngaseGreytown. Bela nje sitheme eGreytown lasithenga khona. Ukhula ekhaya elikanjani? Uma ukhula wawingane njani? Wawingane ehluphile, wawingane namahloni ngoba ngibade ngiyaxakeka la ngiyabona lethi sobangathi namahloni. Ukhula ekhaya elinjani? Ukhulela endaweni ekanjani? Sasenjani isimo sokukhula kwakho? Shuthi ngikhula ngimncane bengumfana nje kade umfana ethanda nje ukuyiculela ngoba kakhulukazi ekoleni emabangeni aphansi bengicula. Awushayela inothi qala wathi ngifuna ukuleza inothi lasekukhuleni kulala njani? Nengoma sasicula esikoleni kwigospel yayithi ngiphathe ngomusa msindisi wami, ngiphathe ngomusa baba wami. Kanjalo kufanele sesivale shuthi ke sicula nje esikoleni sifundiswa uMessi wethu esasimthanda kakhulu uMessi Ntosi. BenoMessi Mlaba kade kuyibona kade bedela khona indaba zamaculture esikoleni. Okay. Ngikuthanda nje umculo kanjalo kodwa ngokwesikole ngingazi ngenilanga mhlawumbe ukuthi koke kube nokuthi ngikwazi ukuthi ngikhiphe album ngoba kona nje bengicula kodwa ngingenakho ukuthi mhlawumbe ngigcineni ngokeke ngicule mhlawumbe ke kulalele wonke umhlaba ukuthi yabona ngizwile uzalwa baba uKhansela. Sasingabe simthanda uKhansela, sisamthanda namanje. May his soul rest in peace. Ngimthanda ngengoma yakhe ethi weba kamajazz enye ingoma zakhe. Awuxoxele kwakunjani ukuzalwa ukhula ubaba odumile odlala emsakazweni koSwaziland Africa yonke nangapheshe ubaba uKhansela? Kwakunjani leyo muzwa nje ukuthi uma uhamba emphakathini waseGreytown
uhambe ezitradini zasemvoti kuthiwa ke ubaba wakho lodlala emsakazweni ukhula nje wazi ukuthi unobaba odumile kwakubanjani kwena kwakumnandi kwelinye iside kodwa kwelinye iside awubona ukuthi yes sinengcindezi enkulu ngoba phela ke mawusuke uzalwa umuntu odumile nasesikoleni kumele ngoba ngichazile nje emakhaya kwakumele vele kube neforce ukuthi vele kumele uyenze lento bekhohle ukuthi kahle kahle vele phela lento ilapha nakubaba ngenhlanhla ke mina ukucula vele ngaba into ke vele enginayo noma ngithanda okusho into esikhona emndenini ikhona lapha kathi kozala yaba khona kumina okay ngoba bafuthi abanye babantu nje abayithandela into zamabhola into enjalo ukona ke bakumnandi khona emphakathini wakhona enadi nokuhlonipheka nje ukuphela uzalwa umuntu wendawo sedumile ophamisa indawo kwakumnandi kakhulu angifuni ukuqamba amanga ngoba kwakunokuhlonipheka nathi futhi sibahlonipha abantu baba umuntu abehlonishwa ehlonipha futhi naye kwakumnandi kakhulu ngixoxele ubaba uKhansela waye umuntu onjani nje ekhaya uma ngabe kuthiwa nje sibuyisa our memories mhlawumbe sibuyisa imiqondo yethu emuva ukuthi uma ngathi uyamkhumbula yini izinto ezinhle nezimbi ngoba bakuthi kwakuhlobo olunjani ubaba uKhansela ngoba thina sasithanda phela sibusiseka sibone sihleka uma seteksini sizwa amakhaseti yes kungekho lezi zinto esizibona manje ama-EP nani silalela amakhaseti ama-record uyobusiseka umlaleli eteksini usuke eJohannesburg uyofika kwaZulu udlala uKhansela usuka kwaZulu uze eJohannesburg uye eThekwini kwakunjani kuwena waye umuntu onjani ubaba ubaba ngizothi uKhansela ube umuntu kade ngathini othi ngalibe ngesilungu kodwa libe ngesizulu ngoba indana sikhuluma ngento yesintu uKhansela bekuwumuntu kade umuntu wabantu ngiyacabanga ukuthi abaningi abamaziyo life ubaba ube umuntu ade ethanda abantu ube umuntu kade engadluli engakhulumanga ube umuntu athanda ukuyihlekisela eshala nje amanga akhe lawo ukuhlekisa kube mnandi nje kanjalo kuhlekwa khona lokho ekhaya umuntu ade ethanda nebhodo yokupheka yabona epheka ukuthi imfino le ilokhuzana yentanga ayi intanga lembuya konke awethanda kakhulu ube umuntu ade khululekile nasemndenini wakhe ube umuntu ade nje kade khonza kakhulu nje ukupheka nokuthanda ukuncokola ngayo yonke indlela uma engavuka ubaba uKhansela awuxoxele mina njengomndeni nabantwana bakini nabantwana bakwenu njengoba sesibona legalelo lakho lokuduma ongaka ukuthi wazokhansela bo ephila elele kodwa wazi wabawukhansela yini ongafisa ukisho nje baba yabona nje mavuka ukhansela ngake ngimtshele ngake ngiphela amacebo lamaqhinga kade enqoba ngawo emculweni ngoba kube enqoba lwamuntu loya ubenza into yakhe mangizokhumbula kahle kunengoma akayikhipha ethi izwi ngathi masifike eGreat Town sibona ulayini wawuse-Jet Music la kwakudayisa khona ama-CD ngalesikhathi namakhaseti kwakulayini mawuthi uyabheka kuthiwa kufuna ama-CD yaKhansela la muntu benamacebo namaqhinga omculo angazi ngiyaxoxela lo muntu lona ngoba ngisho ukuthi ngeke ngicele ukuthi eke ngipha amaqhinga namacebo akhe kade enqoba ngawo ukuthi ekwazi ukuthi ewine ngoba ubehleze wina abaningi bayangazi ukuthi uwina kakhulu ngibona amacebo engake ngimtshele ukuthi awukungipha amacebo ukuthi ubuwenza kanjani yebo nami ngisho ukuthi nginawa wami kodwa ke ngake ngifunela wakhe ukuthi awungiphe indoda lamacebo akho kade unqoba ngawo ngoba ube enqoba umongakanani kuba ngomdala imina oqala nje enganeni zikababa hayi enganeni zikamama phela ukuthi enganeni zikababa ngomqoqa ukwendlula kababa noma emhlabeni kwabanjani empilweni yakho ngithema ngifunda kakhulu la kwi-profile yakho la khona ngiqonda khona ukuthi wakudepressa kakhulu wakulimaza kakhulu kwabanjani yini yenza ukuthi sewuyibona sewubona uhlaseleke kakhulu sewubona ukuthi kwangathi impilo ayinhle kakhulu noma iziba khona emva kokudlula kababa kona kwabanzima kakhulu ngoba ukube ngangumfana nje oyingcelencekane ngabe mhlambe ngihamba amalokhuzana ama-counselling into enjalo kodwa ngoba ngangumfana nje ngoba unensizwe elusa ngalusa mina yabona i-counselling kumele iphume kumina uqobo ngiyiqale kuwena qala ukhansela ngoba welusa ngoba ngayazi induku ngangikhansela mfowethu kodwa mina mangayikhanselile mina uqobo lami vele kofanele ukuthi uthela amanzi emhlabeni so ke nje ngalokho ke ngayikhansela mina ngathi no uNkulunkulu udalile ukuthi kumele abazali behambe ukuze ngikwazi ukuthi ngiqine ngikwazi ukuthi nami ngibheke umndeni wami njengoba nani nabantu bengibhekile
ake nabo babengibhekile nabo basho abazali babo baba nesibili ukuthi bezale thina besibheke nathi futhi asikhule sibheka umndeni wethu sikwazi isikhulisa umndeni wethu nathi impilo iqhubeke phambili. Ngifuna ukuthola la sesiyalala namhlanje siyavuka umfana Wekhansela yini lemqondweni yakhe yenza ukuthi sesivuka sikubathe siyabheka kuma TikTok siyakubuka inkundleni zokuxhumana ko Facebook ko YouTube sekuthiwa nje umfana Wekhansela thina sasithi kuphelile ngokhansela ngokwendlela wakhe emhlabeni nangu ukhansela esevuka manje uvuka uqobolwa ucula njengathi ukhansela nami ifika kumina le video kumele sokumna ngathi hayi nina manga uyena ukhansela nani namanga yini lenza ukuthi uthi mawuvuka nje ucabanga ukuthi ngifuna igalelo lika baba negama lika baba lingapheli. Mfowethu ukhansela usebenzile emhlabeni njobe esebenzile emhlabeni uNkulunkulu wasambusisa ngabatwana kunabantu abanakho konke emhlabeni kodwa uNkulunkulu abancisha abatwana lokho kuba kuhlungu kakhulu ngoba bayafisa ukuthi ngelinye ilanga izinto zabo ziwele ebatwaneni kodwa ngenxa yokuthi abekho abatwana kuba isilonda esikhulu lokuthi mhlambe vele kufanele ukuthi impilo ayikho phela umntwana futhi ngoba ubaba abusiswa ngami futhi ngamele mina ngikwenza ukuthi ngilwele igama lika baba nabathinta ukhansela bekungijabulise mina ngoba kuyangigqugquzela ukuthi ngibone ukuthi bakusebenzile yabona lokho kumele mina ngikwenze mina ngilwele igama la khansela ukuthi lokho likhulunyiwe ngalo ngami nangabanye nje bafuthi abakhona endimeni abathi igama la khansela lokho nje kuyangijabulisa kakhulu kufanele vele ukuthi ngihambe le ndlela ngize kuze kufike isikhathi sokugcina mina empilweni. Ngifuna ukuthola la into ukuthi Sifiso nangu ubaba Khansela uhamba umhlaba wonke siyazi phela abantu abadumile njengani osaziwayo kakhulu kwezamaciko akubona abantu abahlala kakhulu nemndeni yabo ngoba impilo yabo kaningi yonke basebukakhona njenganawe ngibona ngendlela obhukwa ngakhona nangendlela ongakhona kulezi insuku kwakwenzeka yini ubaba Khansela ahlale nani njengomndeni mayibuyile ebe nesikhathi sokuthi ngiye ngezwe enye inkulumo ethi ubaba mina akahlali nami phansi ubaba kaningi simbona kuma poster appreciate emhlabeni kodwa thina ekhaya asimazi kwakwenzeka yini ubaba bayifikile akuhlali nani phansi anifundise ngomculo anifundise ngengqinamba neyinselelo ezikhona la ngaphandle. Kodwa umbuzo wakho muhle kakhulu ubaba ube umuntu akade uthanda umndeni ubaba bengenzeki engabuye ekhaya kodwa ube 3 months after 3 months ubaba bebuya ezekhaya kodwa ubengakhuluma indaba zethu umculo ubona nje unjani njani ube nokuthi abantu ingane zakhe kumele zifunde iqede isikole into ebalekile ngoba mekuthukekile ekhulumile ngokuthi mhlambe umculo ngoba ngikhumbula kahle ngitshela nje ukuthi Sifiso makwenzeka uthola ukuthi umculo uyawuthanda uyangena emculweni kodwa kumele wazi ukuthi esikoleni yonke into i-right ngebhadi ke hayi ngahamba ngahluleka esikoleni akumphathanga kahle lokho ngoba ngahluleka vele khona kodwa ke angihluleka kakhulu kodwa nje kona kwamphatha kabi lokho osedlulile kubaba emhlabeni ikhona yini uhulumeni into anilandela ngayo ngoba phela walenza igama lika Khansela lasiqhuzela sabusiseko ngoba ikhonto engifunde ngomculo umculo wenza ukuthi noma ngabe ulimele kodwa uyibone sewududuzeka sewuyibona sewuhleka umculo ubalekile it's a healing soul empilweni zomuntu uhulumeni yaba khona yini into ayenza mhlawumbe ukubungazwa negama lakhe kakhulu kusifundazwe abuya kusona sakwaZulu nedolobha abuya kulona ethu ngabe nginamanga mangathi khona into yenziwa ngokhansela ukhansela nje washona kwaba ngathi kushona nje ngobona mawunquma inkukhu uyilahle lapha na kanjalo ubaba ayikho into yenze ngisho nomasipala wangakithi emvoti ayikho into abayikhuluma ngokhansela sesibuke abaculi bekhunjulwa kodwa ubaba ngendlela akasebenze ngayo ubaba uwashayela ama-gold disc wasuka gold disc waya kwi-level ye-platinum wasuka kwi-platinum washaya multi platinum ukhansela ngikhuluma ukuthi lapha na ama-platinum awu-37 ama-platinum ngikhuluma nge-platinum ngikhuluma nge-gold disc ngikhuluma nge-platinum awu-37 ama-platinum akawashayela ubaba emhlabeni ubaba lokhu acula ubeshayela i-gold disc asiyakwazi umculo wakhe yabona sisaxoxa nawe mfoka Mkhize ukuthi ubaba walenza igama nedolobha langakini nesifundazwe nje sawaZulu sathandwa isizwe sonke njengoba ngichazile ngaphambilini ukuthi mawufika kwaZimbabwe ufika koSwaziland eAfrica yonke
uzwe lezi ngoma uvela umangathi hayibo nayo insizwa yangakithi kwaZulu ukhansela ungabe uhulumeni zikhona nezinhlelo abanazo nanazo nje nasilekelela khona uanilekelela khona njengomndeni wenza kahle kakhulu ngoba ngikhumbula emva kokushona kwakho baba kwaba nesandla umasipala wakhona eMvoti kwaba nesandla esihle kakhulu wasilekelela kwakuhle kakhulu ngale ndoda lena kuningi ngoba mangicabanga nango 2014-15 lapho bake bakhunjulwa umasipala wakhona eMzinyathi lapho ngibula nje ngikhuluma iqiniso impela lapho ubenza into enhle kakhulu eMzinyathi ubaba uNgubane sekusangana namanje usaphela kodwa bekusathi ubaba uNgubane hayi kwaba kuhle kakhulu into azenza ngokhansela bakhunjulwa nje bebhanqe bonke nomgqumene eGreat Town kwakuhle kakhulu ukukhulu abakwenza nje angazi ngachaza ngithini kodwa ke kukhulu siyawubonga kakhulu siyafisa ukuthi nje nangelinye ilanga masingqongqoza sithinta lona igama lale ndoda kukhona sifuna ukwenza bephinde futhi besamukele ngesikhathi esimhlophe awuqale mina kukhona into ngizwile ukuthi kune foundation eniyiqalayo yekhansela ithini ngiyazi ukuthi ngathi khona izinto ezisantuntungana ezinyukayo ya usuyivezile ngeke ngisawazi ngifihlo usuyiveze kahle ukuthi nginasifuba ikhona ifoundation lapho ngikhansela foundation si kuzokwenziwa nje kakhulukazi ingane ezisokole sizoxhasa ngoba isifiso sami ngiyafisa ukuthi ngishonana nalabo gogo laba abashiwa abantwana babo bengenalutho besifisa ukuthi masiphathe isixhase sibakhele izindlwanyana kube besilekelele impilo zabantu impilo ikona esiphezulu kwakho lokho nje ukusho ukuthi uqiniso kakhulu ukuthi siphezulu kwayo leyo nto le iqiniso lelo ngizwile nanokuthi nihlelana nokuthi nifuna ukwenza umbongazo omkhulu umcibikazi omkhulu kababa ukhansela la khona nizomema bonke ozakwabo ayisebenza nabo ngale yaminyaka okuzoba i-festival enkulu kahle nathi siyobe sikhona siyokhumbula ubaba kaMajazi umadoda ubaba kaMajazi umadoda umkhwena kaMandlovu yebo kunjani impela ikhona inhlelo ekhona ngoba sisebhizinisi nomasipala ke wangakhona nabaxhasi siyacela nje kahle nyabaxhasi bonke beqhamuke besilekelele ngoba abafowethu ukhansela ngaphandle ukuthi usebenzile kodwa ke ngiyafisa ukuthi nami ukuthi noma kuthiwa mhlawumbe kufika isikhathi sokudlula emhlabeni kodwa ke ukhansela kube khona kwenziwe ngaye njengendoda esebenze kakhulu emhlabeni nje lokho kongenza ukuthi nami umoya wami ube muhle siphezulu kwazi inhlelo zokuthi senze uhlelo ukuthi ekhunjulwe yebo elalela ngifuna nansi indaba wasukhipha icoco ke njengamanje wavele waba ukhansela ngabathi ngiyaphikisa bathi abantu yena ngisaba bathi abantu aya kuyena ngithi uyena nansi ingoma eshisikhotha ecishe ithi istimela sasejola sasezolo ithini into yakho nomongeni ngema ihlanganaphi nale combination nobaba umbongeni ngema wamthanda kangaka umbongeni ngema usukaphi nobudlelwane kwabo umbongeni ngema wasucula njengekhansela ikhansela bafethu ikhansela leli uma wena usathi ikhansela lele nali ikhansela livukile bodi umbuzo wakho muhle kakhulu ngiyawuthanda kodwa manje ukuthanda nje sekubuhlungu enhlizweni yami ngoba le ndoda leyo umbongeni ngema le album ngathi nomsebenzi ngokukhiphe ngifisa ukuthi ngelinye ilanga ngimnikeze ulalele kwakuthi ke uNkulunkulu kuyamkhumbula akukho futhi osingakushintsha uNkulunkulu masedala udalile isebenzile kakhulu bakwethu umbongeni ngema ngimthanda kakhulu ngimthanda kakhulu ngoba nasekhaya bekusama ama-record ama-LP besibiza ama-LP ama-record amakhulu ama-CD mhlawumbe abantu abaningi bazi ama-CD sekumanje ama-2000 nangikhule kusekhona ama-CD ama-record simdlala umbongeni ngema kunengoma zakhe yona le kwamancane iyona ngoma le namanje ngikhule ingibusa ngize ngikwazi ukuthi ngiyenze nami ngithi mangidlala isigingci sami lo ngiyiculela wathi no angifaka emshinini ngibona ukuthi isinqisha wena lesi ngiyidlalela ngampela wena ushadisa ngiyidlalela mina isigingci angiqashe endabeni zesigingci ngiqasha ama-instrument ama-keyboard bass guitar into enjalo nje cha isigingci ngiyibambelana yasibetha
noma ngeke ngithi ngiyasibetha kodwa ngalelo ndlela leyami eqondene nami ngenza sure ukuthi ngifuna ukukhipha le data abantu ifike emadlebeni abantu ibe le album engizwile engizwile ukuthi siyikhotha kulezi insuku inyaka zomhlaba wonke lenziwa yilo ngabe futhi nanokuthi ke sasabhlungeni phela njengesizwe sisazilile ukhanjelwa leqhawe ubaba umbongeni ngema umoya wami mhlungu may his soul rest in peace ubaba umbongeni usebenzile ngithe mangilalela ngisenkozweni yomncwabo ngafisa ukuthi kwangathi lezi zinto bamtshengisa phela khona izinto efanele siyishintshe njengabantu ukuyekela ukukhuluma nokumbungaza umuntu njengoba sefile ngiyayicelela nami ningangibungazi sengifile ngiyakucelela nawe ukuthi abantu benganibungazi ngisaphila sofile sewulelo ngasezwe sicela ukubabungaza abantu besaphila ake senze something for ukuthi umthandeni ukhuzani nabanye abaculi besaphila singambungazi umuntu nje besalele ngiyayicelela kumina hayi kunale ngoma eshiseyikhotha sengibathe ngiyayilalela ngidlula kwaZulu ngibathe ngiyalalela ngiyezwa kunale ngoma ethi siyaba ethi wambamba kwamamane dali ngezwe ngifikelwa usizi awuthemba lami awuthemba lami wistandwa sami stimela samsasezola yelele mama iyo wale abona lengoma lena bakumbongeni ngoba ngathi bakumbongeni ngema ngangifisa ukuthi lengoma ehamba phambili ayi ngoba lengoma lena ngiyayithanda namanje ingoma engohlezi ngeke ngishiye engomeni nami lokho ngishiyasha kodwa ngibe nje njalo album Umfana Wekhansela ngolokho ngimkhumbula ngawo lengoma bakumbongeni ngiyakwazi ukuthi ngishintshe kumele bazi ukuthi Umfana Wekhansela ekhipha kunengoma istimela sasezona ukuthi sobe sesikhuluma ngawo sobe istimela futhi ingoma leya ngoma inyakazi semini Umfana Wekhansela sisesikhathini esithe kubanzima kakhulu ula sibona khona umhlaba unyakazizwe abantu besifazane bayabulawa abantu besifazane bayahlukunyezwa abantu besifazane balimele kubetha basaphephile ngoba sibona njengabantu besilisa izinga selibona liyanda liyakhuphuka le gender violence lokuhlukumezeka njengomculi kaMaskandi obuya kwaZulu uthini umlayezo wakho esizweni ungathini umlayezo njengoba sekuqala lo nyaka ka2024 koza kweni kwabantu besilisa ukuthi nanku lo sihlava esisibonasa lesihlava esisibona sikhona uhulumeni yena simsiza kanjani ngoba lento iqala kuthina ekutheni sibe imessage emhlabeni kakhulu nina osaziwayo yabona ngizoqala kuhulumeni uhulumeni ithini uqobo ithina uhulumeni akabone thina kakhulu thina nathi namadoda asephambili thina ake silwele le ndaba yokuthi thina madoda kuthiwa siyahlukumeza ake sibe nendlela ukuthi umuntu osifazane angazi ngabe ngithini umuntu osifazane nohulumeni okhona uphuma kumuntu osifazane nabaculi abakhona baphuma kumuntu osifazane bonke angazi ngachaza ngithini bakuthi ake sithathe leli gama lethi umuntu osifazane sikuthatha sihloniphe sihloniphe leli gama leli njengoba sihloniphathi kodwa ke phela ngeke ngize ngithini uma ungayihloniphi wena ngeke kwazi ukuhlonipha umuntu ngoba nomuntu ngeke ukuhlonipha ungayihloniphi wena inhlonipho iqala kumuntu ngaphambi kokudlule komunye umuntu kodwa ke ngiyacela ukuthi amadoda ake silwele isithunzi sethu ukuthi sibuye kudala umuntu osifazane behlonishwa ngiyacela namanje umuntu osifazane simhloniphe ingane sihloniphe ogogo ibona abaqhubetha umlando wethu bona bangumthombo olwazi ogogo mawusubulala ugogo uzothola ukuthi impilo yakudala ibiphila kanjani inesiqalekiso nje ke kanjalo bafuna ngiyacela ukuthi ke kakhulukazi nabaculi nje besilwele lento ukuthi siyacela ukuthi samadoda sikulwele ukuba amadoda sime ebudodeni ukuthi umuntu osifazana akahlushwa umuntu osifazana uphathwa kahle umuntu osifazana kuyashadwa kudala bekushadwa kushadwa kwenziwa yonke into umuntu osifazana noma seshadile kodwa phela umuntu kodwa ungafanele ukushada kodwa nomuntu eseshadile ungabe singane abantu ihlukumeza kunjalo wena mfoka Khansela khona into ngifuna siyiqonde enye la nangumuntu wesilisa usemdlalweni ehlukumezekile la ihlukunyezwa ngoba phela bakhona abashayayo bakhona baba kamajazi abathelwa ngeplate banekezwa bemini bakhona bangahlonishwa uthini kuleya ndoda ehlizini lawo emakhaya ase Great Town ihlukumezekile
emshadweni wakhe ebudlelaneni esezocabanga nokubulala unkosikazi azibulala yena ungathini umlayezo wakho? Umlayezo wami uthi noma uyindoda kubalekile ube nephungu la uhamba uyobika khona. Akusho ukuthi uma uyindoda ngeke ukwazi ukureporta nawe uthola abantu abazokwazi behlale phansi nawe nomama kunibonisane uma uyithoba. Kodwa futhi into engiyiqo kumele siyiqonde umuntu osifazane ufana nengane. Umuntu osifazane umbala ufike wawuwona usaqala ukuhlala nayo ubamba lapho umuntu osifazane. Uma ufike wakhombisa zonke izinto ezihehayo wamthatha wambeka phezulu wamtshela yonke into mase ungasayenzi leyo nto le siyehle isithunzi umuntu osifazane uthathe kancane. Asiqonde samadoda umuntu osifazane simasiqala simcela uthando sithandana sibe umbala owodwa singabe umbala wonwabi sibe umbala bani ngoba umuntu osifazane ugcina ngathi uyakuhlukumeza kanti uwena waqinda. Ngamanye amazwi ukuthi yimi into enowamthembisayo. Into enowamthembisa uma uthi number 2 wena unumber 1 njengendoda kumele ume lapho nje ungalokhu ushintshashintsha kule TV yakho mama leli fridge lakho mama kusasa singabona selivulwa omunye umuntu vele sokwehle isithunzi umuntu esifazane uxasula into ukanye uyakho njani wemfoka khanzela uyakholelwa nesithenje ngiyakholelwa kusona noma ngeke ngithi mhlambe phela le ngoba ngibe kusona kodwa ngiyakholelwa kusona ngokubona kwami noma ngeke ngithi mhlambe into mhlambe ke engikhulula 100% kodwa sona isithembu ngiyakholelwa kusoba kusona. Ungasithatha nawe sithembu mangenzeka nje ngilanga bevuke bethi okhabazela awusandisele kulaba ngasithatha phela umnungu indlo ngingasithatha isithembu ngoba uyakholelwa yini ukuthi isithembu into ekhona futhi ungakwazi ukuthi usiphathe ngendlela efanele ngoba ngibona amadoda abaningi wasebehlula isithembu sebesithathile siphinde sibaxaka. Uqinisile mfowethu isithembu vele sinzima kodwa sifuna ukuthi ube nolimo olulodwa. Once waba nomba xambili njengenyoka isithembu yakho usiphathe. Ibambe khona lapho. Napa abantu kwendimeni okuyona. Bahlaselekile ukhwantalala i-depression phecelezi. Bayazibulala silahlelwa yibona bayafa. Ungathini umlayezo wakho esizweni ngoba into engiyifundile ngani ku-entertainment industry niyayivalela kube buhlungu ukuthi niphila impilo yabantu nokuphila impilo yenu niphela ngalo ncindezi ukuthi uma bekubona wena njengomfana wekhansela nokujaja bethi why is that ikhansela kufana nofana nekhansela kanti wena awulona ikhansela kodwa wena uzoba ikhansela ngeyakho indlela uphila ngaphansi kweloncindezi. Abacula abaningi into engiyifundile baphila impilo engayona badrive imoto abayikolotayo barenta imali ezinkulu babona kuma social media ngendlela ngathi baphila impilo yona kanti akabiyona bese begcina beshayeka khona begcina bezibulala engene edakamizwa. Ungathini kulabantu abayibulalanga nalezi ngale depression ukhwantalala lesibona kangaka? Yabona uma umculi umuntu ophila kulomhlaba njengabanye abantu umculi ngokomlomo uthi kunento ekhiphayo ekhipha kubantu kodwa engakusho nje bafowethu ngiyacela ukuthi abaculi abasondelane nabantu abazokwazi bakhanselisha kwazi ukuthi ngawuphela yonke into manje siphila kanjani kumele bafowethu abangavaleli ngaphandle yonke into nje be right ngabulawa bafowethu uphantala ngoba khona baqedile manje kaningi kakhulu uMphilippine angayilobala abaculi inkinga yabo beyibheke kubantu abazokwazi ukuthi beyisuse engqondweni yabo esithunzi futhi siyehla manje ukuthi ke iciko lezibulala kakhulu abangaba abaculi ukuthi ngumculi mina ngizosaba ukuthi ngibona le minyango nothize ukuthi angifuna ndawo bangumculi cha abangena abantu eminyangweni ezokwazi ukuthi ibasize iphelele nohulumeni futhi akabasiza akanyekelele uhulumeni abaculi bakangelele abaculi ngiyacela ukwazi ngebaculi amaskandi bakho ngiyacela noma kuyo noma skandi yonke into usayibeka leyo mfoka khansela lento yokucwasana kwamaciko ayiphele kodwa ke sesiboneka abaculi mabenza ama-festival kube khona yonke inhlobo yabaculi ayiphele kakhulu komaskandi lento esiyibonayo ngoba ingagcina ikhipha idumo ayiphele kakhulu indaba nje yokukhombana ngemino ngoba manje amaculi amaqaba ahlezelula nje into engathi shu bakwethu umculo akacule nje eculela abalandeli eculela abantu akhi isizwe engakhi ingxabano umculo masikana ngakhi ingxabano akakhi isizwe indaba yokuthi kumele ukhiphe i-album manje kumele ngekusakwazi ukucula ngoba la kudelela abantu mfethu umculo masikana okumculo wesizwe ukuthi wakha isizwe qoma insizwa intombi ziyaqoma kube ukuthi ibhungu likhumbule ekhaya bafethu akube njalo nje sayithanda ngempela lo nto le yenzakalayo esiyibuka iphathi wakhuzani nomthandeni futhi ilenziwa ngabalandeli babo
kodwa bona bebadala ngeke bebalandela abalaleli abasebenzisana lezi insizwa zakithi kwaZulu sizomthola yini sibhekile ke khona ngaphansi komfana kaKhansela kusukela namhlanje ngo-2024. Ngibona Khansela uhlela indaba yokwenza ivideo yale album lena ngenziwa yilo sekuseduze Kenana ngisibhizi hlela ivideo izobe ingayona ilokhuzana kodwa izobe iyimove izobe ikhuluma ngento eyenzakalayo ngoba ingoma beyizwa abantu ngifuna ukwenza kanjalo emina. Emva kwalokho ke akhona ama-artist amakhulu engizowa feature engomeni ngizokhipha ilokhuzana EP ngizobalula ke inyanga ukuthi izobe kuyinini kodwa wona khona EP ezovela maduzane ezobishisa kakhulu because izinga Khansela njengoba ngishilo Khansela elincane mina kwathi angithi Khansela elincane iKhansela number 2 Khansela ubhukheka kuphi kubantu abafuna ukulandela einkundleni zokuxhumana ubani kuma social media nenumber bafuna ngiyacela ukuthi ningifollow umfana Khansela usifiso umfana weKhansela epagini thola yonke information uyabuza ngiyakuphendula kwenzeka yonke into nje kumnandi kukhululeke kube kulela khaya la Sifiso. Ngiyacela nje ukuthi ke inamba ke 060 695 2462 ngiyacela bafowethu ibhukheni lensizwa uKhansela uqobo lwa uvukile ngigqoke ijazi emcimbini ngigqoke ijazi bebone kahle ukuthi nangu uKhansela avuka Khansela ayangidlala kakhulu ziyakhala manje abangivuka abantu 060 695 2462 ukhona uKhansela omncane umfana weKhansela hayi ukufika zonke indawo isigcino ngizokusenza nguKhansela uqobo uKhansela uqobo umcala nimbukheni ke bafethu sivala ngalelo hlobo kulelo hlelo namhlanje ngiyabonga kakhulu ukuthi usubscribe nanokuthi ulandele lo hlelo le show la sivundulula khona lokho hlobo losaziwayo kanti mina igama lami uNkululeko KHANYI ngithi qhubeka ubusiseke qhubeka usilandele ubusiseke uhloniphe umhlaba uhambe ngasizotha ungavumi izimo ziqede ngawo unamandla ngaphansi kwesimo kube intokozo ukuxoxana lendoda umfana weKhansela simfisela inhlanhla sazomsebenzisa eshintshe impilo sakho udinga wena siyabonga siyafisa kubona mbukeli osibukele ekhaya ofisa uba njengalensizwa umfana weKhansela ofisa ukufezekisa iphupho lakhe nakuwena osabhekene nezimo njengomculi we-entertainment industry kwezigaqedisa isizungu noma ngabe ubhekene nani ku-2024 kodwa ngiyafisa ukuqinisa ukuthi hayi ungavuma ukhwantelela i-depression iqede ngempilo yakho ungazibulali.